En kentup Carlo Ancelotti ya kerteng jong Neymar Jr. Syaka preliminary list kisan pesangut ki players jong ke Brazil nagam taka squad World Cup arajar Rio. Henry kane kam padepat ka finalis. Ang nut Messi ba Neymar Jr. Yolat biang saj senpat ban mi madan ha ka World Cup arajar Rio nagam taka Brazil. Shua baka World Cup arajar Rio kan sedang haka kadwetrik benajun arajar Rio kumta ka jeng penkre jeng kiri kibarung syaka World Cup nagamanta ka squad list kalaya syasha syakmat Henry ke bala penlong ya gibabun bat angnut kadai lahato ba Neymar Jr. Unmi madan biang neem hakane ka World Cup mentaus nem arajar Rio kata nagamanta kari Brazil namar ka jing angnut hakane ka World Cup mentaus nem kadai banu I kadu haka uniform jong ka Brazil yaw Neymar Jr. Nang ta banu I yaw Messi haka uniform jong kari Argentina bat kum juru ya Ronaldo haka uniform jong ka Portugal bat sa pat orang lekay balarang ba bang iit kataw de Luka Modric nagam ta ka Croatia. Kat kumbi kubo sport laong bau manager ng Brazil Carlo Ancelotti ulapan kre ya ka preliminary release nagamta sangut ki players ng Brazil nagamta ka squad World Cup arajar Rio. Bat hangne unsajit ya ka finalist siya ka World Cup arajar Rio tangkumba pulai lani hadu Rio ngut. Babaro kiri kenhapan submit siya ka FIFA ya ka kerteng haswa kasih tarik najun haka bagi players haka squad World Cup arajar Rio kemdai banduna yak ar pulaingut bat kemdai bantam yak ar Rio ngut bat laingut nagine kendai kirang upcall ka preliminary release jong ki live sangut lani hadu sangut kidai ban submit seka FIFA mentau benai khatwi tarik haka baka finalis kandai kasih tarik Jun bat ka jingpen bena bat jingpen scam ya ka squad kande ka arterik benajun kumta ka bapen ngokemen menta ka dai ba imad Carlo Ancelotti unsa ken tubru e kerteng jong Neymar Jr. akan ka preliminary release kisan sangut ki players ban submit ka FIFA haka kadwe tarik mentau naime kane kam dai tange ka Brazil ndri ka dai baro kiri ki balarung ka World Cup kumta ka jingkermen hangne ka don bangin yu ibiang ya Neymar Jr. haka World Cup arajar Rio nagam ta ka Brazil Henry ngan ap hadu ka khatwe tarik mentau benaime ban yu ya kata ka preliminary release jong ka Brazil Lionel Messi kapten jong ka Argentina national team day way bala penpa ba kwa ban yu ibiang ya Neymar Jr. haka ne ka World Cup arajar Rio da ka baw la ongru Bangladesh ngau ij bas ngau tenat banyu ibaw Neymar Jr. unjo elekay biang hakane ka World Cup bat kalong ka ai ka babhatam nagamta jung na maru dehok banyu mi madan biang namar haka World Cup ni don kam ya ki best players ki badon sap ki ba kensai kum taru ka dehok jo Neymar Jr. pa unjo mi madan biang nagamta ka Brazil namar udai way na preng jung kita ki best players ko blay sibun